Hey guys, nou pa mse Hugues. Nou travay pou kompare sa ki se Perfection Financial Group. Nou Perfection Financial Group nou ofri diferent services. Nou fe tax services, nou fe immigration services. So ou men ou bezwen fill on form like TPS, nepot form petition pou fami ou, nou ka ede ou. E nou son kredi repair specialist. So gen problem kredi ou ka rele nou ka ede ou, e ou menm tou ki pou gen kredi, nou ka ede ou ouvri kredi ou. Jodi an devin fon ti pale de so dwe konen avan ou fil tax ane sa. Nou konen chak ane gen an pil update, mwen fe nan video mwen fe deja, yo mwen ba nou kek update IRS fe an tax law nan lwa yo kreye pou tax ane 2023, pou tax season 2022. So, mwen kan joun an pil ti kesyon de sa, mwen kliyen kan rele ap pose ou bien yo kan vin fil tax aven nou, ap pose nou kesyon sa. Si ti moun nan fèt 1er janvier, si ti moun nan fèt nan ane, eske l ka fil tax avel pou ane 2022. So, mwen vle repon kesyon sa, mwen vle klarifiye sa pou nou menm kap gade video sa, e ou menm sou bon fam ou bon zami, ou ka edifiye sou sa. Depi ti moun nan pa fèt avan 31 avan 11:59, debi l fèt 11:59 nan 31 Desembre, li konsidere li fèt an 2022. Depi l fèt a minuit nan 1er janvier, yo konsidere l pou ane 2023. Sa vle di, depi ti moun nan kite 11:59, li pa fèt an 2021 ankon. Yo rekonet li fèt an 2023. Se pou rezon pou lakel ou pap ka klem ti moun sa lo a fil tax. E mwen vle fè nou konen tou, fè tax ou se li menm ki ka ba ou demen, lem di ki ka ba ou demen, whatever so gen pou regle de finance isit, sitou nou menm ki nan klas moyen nan, so yo toujou bezwen tax return. Pou ki sa, yo toujou mande nou tax return nou, le nou ap apply pou yon loan, ou bien le nou ap acheton kay. Se pou rezon sa, ou menm ki ka fè tax ou suppose bien edifiye, bien eduke de so a fè. Par exemple, sou gen ide pou acheton kay, sou pou gen kay, of course, ou wala acheton kay, so fok ou konen, gon seri, moun ka fè tax la pou ou, fok ou fel konen, gon seri de bagay pou l pa entre nan tax ou, paske sa, selon jan l fè tax la, li ka difisil pou kalifiye pou yon loan. Sa vreman important. Mwen konen gen an pil moun, a let de tax yo ki te mal fèt, previous year ki te pase yo gen difikilte pou yo aprouve pou yo loan. Se rezon pou lakel, ou suppose toujou on top lo ap fè tax ou pou pa gon seri de informasyon ki pa neseser, gon seri de informasyon ki pa lo konon bezwen jan de tax return sa yo, ou suppose fil tax la bien, e ou menm tou, ou pa suppose ale trop sou tax preparer. Mwen konen apil nan nou, le yo fin fè, le yon tax preparer fin fè tout proses yo pou ou, li dzo metan kon pou kalifiye, ou di, oh, yi pa kapi gwo, ou bien ou bay yon kom si satisfaksyon pa fin trop. Bon, lò fè sa yo, ou exige tax preparer, li menm pou la jwe nan tax ou, e sa ka arrive, on semp ti bagay, i fò ou pa kalifiye pou yon loan ou bien pou yon mortgage kelkonk. So, sa vreman important, pa bliye,
Ou ka wè, chak lwa pa achete yon kay, ou bien chak lwa pa apply pou yon gros loan, yo toujou mando tax return ane pase yo. Se pa pou simple raison yo mando yo, paske tax return ane sot pase yo, se yo menm ki pral edifiye yo, ki pral di yo, eske ou an maturite pou kalifiye pou loan sa. Mwen souwete video sa itil ou menm sou bezwen fil tax ou ap chache yon kompany pou fil tax ou, yon kompany ki tchos ou ka tchos pou fil tax ou ane sa, nou la ou ka rele nou, telefon nou se 407 376 47 67, 407 376 4767, ou bien ou ka vizite nou sou website nou ki se www.pfglife.com. Ou ka book appointment sou website la. Whatever state ou ya, nou e bo pou nou fè tax pou. Nou fè FaceTime call ou bien nou fè Zoom call. Just mette appointment avèk nou ou bien rele nou. So nap disponib bien dispose pou nou bon servis la. Sete fwa ou, zami ou, mwen souwete video sa itil ou. Sou trouve video sa itil ou, ka pataje la avèk yon fami ou, yon zami ou, ki ou konen, ki ka itil.